Jedan zarobljen, ranjen i bolončak. Ubi se! Ubili nam Denisa, joj! Denica nam radi se! Ubi se nam Denisa! Ubio ti Denisa, nije Denisa! Denisa nam ubiše! I use it for just but you can use the dash for training. Možete od nas uzeti ovaj. Ja. Sorry. You should have shown this to me.